ai o loa le fo Samoa i le mea ua mili whamai o la sau la tamalo ala le ia o le inga o le fofo la le na e whatau la itu e le taun te whai e tātou. Sa ta ua fo na vaenga ia itu Samoa pe ona whaftou whafonga ai ia tātou loa nei. Ia ngei me o ke mongi o lātou ma ngaluenga e talepe le malo le atua ai le mawhai lango ia e tātou le mana ma le malosi. Aleluia. Na o mai le vai aso lea o le sueina o nganga. O le mataupu lea pe whawhewanga e loa ko i ngā nganga ese ie o mai. Wa le nganga te moni o le angelu, anganga o le tangata, o le anganga paia, o le anganga o le ea, o mea whapena. Sa amataina la le vai aso lea na mataupu e te silafia ma e loa na e sueina anganga. E ala le i lau whaalongona, o lau vaai, o lau whaalongo, o lau songi, ma o lau touch fo i lea ia e mānei e tele le mauti noa ma le loa, o le tae aole nei. O le matau pula a whaia, o le la tatou toe so solo loto la titi tatou vaai la ini whaataita inga o te moni ia e whaima whaalave i o tatou ola au nei le atua, amene. Se sila i le tusi le Efeso i ono le whai upo sfulua, malamalama e tātou le tusi le taua whaaleanganga. Efeso i ono le mta upo e whai upo sfulma le lua. O isi, o nei mata upo e te le maloloto, e le lava fo le tātou taimi e a Yesu fasili fia whai, you're welcome to ask, ia vili mai, whaataltal noa, a whapea lai te palu la au po lau la au pe le nei vai teimi ia ai valvala au aise ke mongi ia wa tau fo tu na mea ai lo ni solo ai ngai Samoa fai na mea ia fai ai tu nei ia au le i atu to sale tua. Amen. Maulau tu Efeso ono sulua tatu fai tau fatas ia wa tatu te le tau matangata a oli sili mo fai pule mali ol poliuli le nei la langi a toa maanganga leanga i mea o i le langi. Pai whalongo iai. Whamai le tala le apostolo Paulo. O lo iai le taua whalenganga. There is a spiritual warfare. Amen. So se taua, e te tau le au tau, o na iloa tau. E te tau o na e iloa le au lea e te tau te whaafasanga i le taua. The opposition. E ei teimi o tātou a le lava le malamalama ia ua songa whai solo me ai mahnei alo le nei fo ia o ina a o onga ua tau tonu o maus tātou sesi fo i kilia e ingi mea kau sa le kilia le lei ia ua kilia o te loa ua kilia ia te oe natura o te moni. Amene. Kaunga le koe se fasili. A whapea lai le mautinoa lai ei le YouTube ka ko a onga lo iai. Lona lua, ua tātou loa, latou ngā lua ngā whai. Lona tolu, ua tātou loa, discern, pe ngā tā ua le vai aso le, e mwhainga e ki tilo atu, e ilo atu te moni tangata. O le tai au la le nei, o le mea lofa la lea o le taua whaaleanganga, whamai le tala apostolo Paulo. E tātou te le o tau matangata, o le mea tāua i. O so se taimi e te le fia e se tangata. So se taimi e te fia whai e sau tala e tutui e se tangata. Ia e loa e ei mafuanga o le whate moni o loo mafuai ngā whape ngā le ngā tangata pe whape ngā fwoi oe. Langa whai mai le afio ngā le tua e le mawhai o nā luatu le whaamanuianga i lo fonga to e a luatu wai ma le whaamalaia. You cannot bring blessing and curse at the same time from your holy mouth. Hallelujah. O le mea foi, whamai laltus pa ia, o i tātou ua whaolaina ua iei le anganga o le atua, e te tau o na iei fua o le anganga. O le tātou sāwalinga la, e sāwawali fo i lea i le lalolangi le nei, ma tātou unga lue ina lo whatuatua. O le winga o le upu, a whapenga whāpala u vale le vai aso lea, ia o mai kaimingei ua lua. O aku le vai aso fou, koe kasi angai ko koe. O le inga ngai ke ngā lue inga, ia kipi ese mea ia. O le singa wha te inga whaingo fia lea.
Whamai la Paulo. So se taimi a tātou te le fifia se si mai manao te fight mas tangata. Ia e loa, e le o tangata nai e mafuai meanga. However, e mawhai ona ngai yoi le tangata I tū o le tino, I ngā luenga le tino, ona aula ia I ngā luenga whatemoni. E lua vaenga e tauntato malamalamai, o ngā luenga te moni, ma le ngā luenga le tino. Whamai le skalatia, ua iloa tino ngā luenga ale tino. O ngā luenga la ale tino, ele ongi ke mongi. O le tātou a I tū o le tino, the sinful nature. O le mea la, ale tau mawhai le tangata ave ese ma manga luenga le tino, o whai tutoa ia, e te talai o I te moni. Ngai lisi le kalatia ngā luenga le tino, ia ua tatu malamalamai. Mea nā tāua, a whapea lai I ngā luenga le tino male, ma ngā luenga te moni. E tuli e tātou te moni I le suafo Iesu. A whamai le tuspa ia, e te whaasa tauro ngā luenga le tino. E le mawhainga e whaasa kauro ski Apollo. We crucify the flesh, but we deliver the demons. Amen? That's why you can't counsel demons. Ke re mwhainga e apalai o aso nei, o le tele o le mea o iai, I aso la o teimi o le ngai yoi ma le matau tia o le kalesia ma le nganga pa ia. A sau le te moni e kuli. A aso nei, a sau ke mongi u whaile counseling. Ia o e whaile counseling e awale. Ia ua whainkale mea. We need the power of God back in the church. Leo tatu sila fia lea vaenga. Ta ua tele o le mea la. E le fia mai tau mawhai e te ngalua I lo flesh. Le anga a whapea e ke whawhanga inga lo tino, le flesh. E ke whawhanga o le mea, ke whawhanga o le mea ngai ke le. Ina ua o I le taimi ua oso mai lori te moni. Ua e fia la whai lea vaenga po le ahane vaenga o tino. Le lana o mai lola I le tana Paulo. Tātou te leo tau matangata. E wha group si e ta ua I. O le group o mua, o ali sili. O mua ali sili, lona lua o a whai pule, lona tolu, o ali o le pōliuli, lona wha o lea, o anganga, leanga, ale sa tatu whai tau indi. O mea lai e wha, na ta ua whai tatu, tau puatea. O le tua, o le tamā, le alo, ma le ngang pa ia. O satani, o le kālako, antikeriso, perfeta pepelo. E iei la le tolu o satani. E le triangle la le nā, ai vai le telo simpo fati Apollo, e kua le maka le o ngakong. La kilo mai whapea. Mau e tāla Amerika, mau e telo vaenga. I laloa e la le tolu o satani. O lo iei la te moni, o te moni la ia, e wha vasenga I vasenga. E wha la vasenga I e wha vasenga I te moni. O le vasenga mua, o le sili. O anei me o le sili. Le tau le whapalangi o rulers. O rulers, o le si upu e wha winga I le rulers o principalities. Kusa o le principal, kusa o le kaikai, kusa o le pulea onga. O le au vaenga la ia, e pulea mea. O ki aporo ke le ia. O le lato ngā luenga e control inga atu nu mai tu malo. They control cities. They control ia mea whapena. O na so o mai le lalo. O whai pule. Ai vai le malo, le whainga o malo. Ia e lunga al pale mia whate te inga. So ai loa ma le minska. Kusala o le awali ia o le isili. O minsta hai. Whaingo fienga e kongeki. Amen. O le lon tolu. Uma lo minska whaasosola e loi whai pule. Ia o whai pule, whapalangi me o backbenchers, fo ia nonofo I le whainga whapea. Sau paremia, sau miska, o le kapenyeka, sau lo I whai pule. Uma lo whai pule, ia o li I lo o le pōriuli. O li o le pōriuli, ia le ta o tātou o leo pe o leo, fo ia le whewhewai solo. Sau lo I le level, lo na whamai lo o anganga leanga. O anganga leanga la, o te moni la ia,
kusa o le ngā luenga longa lua, o lau fai pule, o i lātou ia e o atu control me o le polokiki, o le controllinga, o le authority, matutongu, o le whainga o polokiki atu nuu manu. O le lātou aim ia te atu i le ngā luenga le atua. To stop the word of God. Me ngai ke ai ai. O li sili, pei o li o Persia, ma li o ngai karatia ngai tatu whaitau al tusia tani elu. O laloa e la, o le vaenga ia me ngai ke ai ia tunuu le vaitaimile nei. A whai ia kulafonga a tunuu, o le tele i o tulafonga le o whai te atu le upo le atua. Langa o whai pule ngai kukua i ngā. Those are the authorities. Ngai ua pusinga mea lea o ngā, mea le tus whaaleanga umanei vai taimi. O le lon tolu, wha solo a spiritual forces, ia e kusa equivalent le ngā i leo. O leo ma lea lātou te kau aveinga i e whaasolonga mainga o pūlenga. O mai loa le lona wha o nganga leanga ma li o le pouliuli. Tusa lea ua o mai va mea ia o le anganga o le murilua, o le anganga o le whaitaanga, o le anganga o le ita, the spirit o le anganga o le fefe. This is where that lower level, where we are. Amen. O le mata upuna le aso le nei, e wha pe lima ni ki Apollo ia la tatou, mata iai, e whai ma whaata inga, ma ia i loa ai, o le kele o mea ia tatou te mawhati ai. O kama ia le kuku mai kua, ai kuli mai ia nganga o le watetea, ma o mai e whaatau nuu por kalame. Hallelujah, amene. O le anganga mua la, o loo iai i tatou sa lafu atu i tatou notes, awhapeo i ela o Facebook, ia ua na lafu atu i Facebook, a lea ia mana ilo whaafonga mai i whaamatala atu i tatou. O le aitu mua, le ile o le aitu, ile o saalo upulea. O le anganga whaipule, po le li sili mua tātou te tala noa ai, o le whaipule le ngoia pelialo. O ke le ilo po fe le iku malo o Samoa po fe ia le ai, e feo i lunga o le vakekea kama ia. O pelialo, o le whaipule lea, na te whaasesea tangata, mawhai i tangata e le aiso wao ngā. O oe o se tangata le aise ao ngā. I le winga o le upu lea. Ina ua o mai te moni i suenga i taimi o nuu fo ia sa e ei la upu ia ngā whamatala ai winga ia. O winga la ia ngā whaingoa ai loke mongi. I le tuspa ia. A e silsila ia i le kornito i ono le whai uposfuma lima. Whai mai tala Paulo, o le kusi lea, e whaatitau le mea lea o lou whai paanga i mea leanga. O le kirisiano e whai paanga ma le kata le kirisiango. Pei e whai lal tala Paulo, ngā maila i e le whaatita inga, me o whanau po tangata fo i e whiuswai manonofo. Whai mai tala Paulo, e le ma whai e le titau o ngā sau le kirisiango, ma whai poipo ma le kirisiango. The unequally yoke, o le context ma le story ngā tusi lea, pa mai lo lantala le whai upule e sfuru ma le ono, sfuru lima. E whape whea o na loto na tasi, ke riso, ma pelialo. O Yesu marike mongi, e le mwhainga connect together, e le kasi le la loto. O le te moni la le ngata ua i Paulo, o le ali le ngoia pelialo. E iei se si wa ai a pelialo. E te fia wa ai a pelialo le asone. O le atatou wa ai i whaali mai o le anganga lea. Na e filifili ma e wa ai po fea o e wa ai i le anganga lea i le lalulangi po o lo si o manga. Amen. O le la le faitawina e tatou le tusia le Samuel, wa le la whamatala lau tele atu. I le tusia le Samuelu, mua ma le Samuelu e lua. O loo iai le tala ia Hana ma ele kana. O Hana ele eisa na whanau. O na te talo la io i la ua, ai maise Hana,
ua te talo i le atua e mai se whanau. O hana la ma Elia, ma le ala inga lea. Sa lo lotu i le lotu a le, whaifi au le ngoi a Eli. O Eli, e ilang whahau ko lua. Sa iei te tonu le au lotu. Whai mai la tala le tuspa ia. Ina ua sau le lo matua le ungali i lea. Te talo atu i la ua mai se la tama. E sau la le aso ngau mai le ungali i lea. E o mai o lai whai le ingunga i kukongo o le whalesa. Whai mai le tala le whaifi au. E le la whao ngā hatu upu i e whawhai ngofi. O le priest. Mai le tala le whaifi au. O e o ngā hana. Ngau ke whai aku pei ke o ngā. Whai mai le tala hana. Lau sunga le whaifi au. Aua e te taua au o le awha fine o Pelialo. Don't call me a daughter of Belial. Aisea, leanga o lai sa o na le whanaua a Eli. O le context la lea po o le fsio manga o le tūlanga i le taimi lea. E te iloa ai le whaali mai o le anganga le nei. O le mea mua, o le anganga lea. E te alutasi ala i tititua, i le teute nome sumal tolu whai upo sfu tolu. O lo ta uai, whamai le tala le teute nome lea, sfu tolu. Sa iai tangata na o ese atu ma le whanaunga Israelu. O na taamilo mai lea, ua whai isi tangata o le whanaunga Israelu. Aua tau te toe taritonu i le atua. O ese mai ma le atua, ai taritonu i mea ia, o na tātou ola le lea i lea, o le talanga le maua tusia le teute nome. O le anganga lea, le me mua te vai le anganga lea. O le anganga lea e whaafse se tangata e aua le taritonu i le atua. This is how you can see, e whaalongo la, i se tangata ua saua o ia te oe, e te aru ese mai ma le taritonunga i le atua, nga e iloa lea, nga wa kilo ia Pelialo. Pelialo nga wole, nga whawhisiri atu po ai wafia wa ai a Pelialo. Na uta ua fo inisio e kalesia, o lo o ina, whai mai, o Yesu e le o le atua. E ke whaalongo loa iskangaka whai mai, o Yesu e le o le atua. Nga e iloa la ia o le anganga Pelialo le mele. O isi a oa o whai mai, e le lava lau whaatua tua e te whaola inai. O le toto Yesu e le lava e whaola inai, le tangata, e ke whaalongo lo le kamanga, ai Pelialo, alu i whafu. O le ko whaia Pelialo ngā usau e asiasi mai malana o ina. So se tangata e o ina le mea e tau le heresy e le kulei e seika kama le atua moni. O le anganga la le ki whaia le mea nga. Na uta ua fo ila le tua nai. E tua inga se anganga, if you test a spirit, o le test whaingo fia i e kolu te whainga e whaiai. Pe sau fo si kangaka e kui mailo whale e tā lai. E ke mua ngawa i loa lau ka lai e o mai solo. Amene, tātou loa. O lau me mua e whaiai. Whaiai, whamul mole a. Tau te tari tonu o Yesu o le atua. E whai mai lo e le ai pe kami kala. Pelialo. Hello. Don't believe it. E ke rekau ki ngā inga whaisei puki. E ke whesiri a kolo iai e whai mai o Yesu e le o le akua o Yesu ngā whai e le akua. Ngā kalo i ngā alkangoanga. Ngā suia lo lea ia, lea la ka waku le whaotanga fau, le whaotanga moni a te oi. Lona lua, e mawhainga e awha pēr wa e kurike mongi, lea o kako mga upu le la whasosoloti e deliverance. E mawhainga e whesili i le tangata pe te whesili le te moni, e tau mai o lea li i se whesili mai a, o ai loa li i malo whaola malo tua. Who is your master? Who is your king? Who is your God? O Yesu o lo tupu. E ke wa aia kura e musul ka akai wha mai yes, ke mongi ni menga inga. Amen. E ke whasilia kura, is Jesus your Lord? When they say no, or they struggle to say, bingo. No, it's not bingo. That is where you need to deliver the person. Amen.
kele yo maku kiliva e whaila asu. Wa lewa ngale koe whail kiliva, ia ua kārkai mi mai a Yesu, ua kaunko e mai kiliva i lunga i e kiliva i to tele. Ole memo mualana, so se anganga, po so se leo, se a o onga, e sau kulei, e se oe malea o onga le tuspa ia, o pelaia le, o kama o pelialo nga. Amen. E ko mga ora ke alu loko la kiki. I le taimi o mai ei tangata po pe te launga, pe kalangoa i mea, i se mea, ai te whaalongo ak whamelka lalis. Kile koe kalkongu i le tua. Ai lona i o le nganga, o le ke mongi le. Te loa, te le i o ka ngaka sake di siango, la ua le koe kalkongu i le tua. E malamalama i le news, i Christian news, isi ka kasa whaifi au. E le si ka maloa, o la ua whailanga course, o langa course, e teacher ka ngaka, e whawhenga koe ri ngā detox lo mawhau i Christian teaching. Mako i makau ki an mele o ieri vai kaimine. Ia mele tuspa i o asu muli muli, o le ao ese ka kari whakua kua ai o i ka o onga ke mongi. Le vai aso lena o senaku se ata i le Facebook. E ele ta māloa i lunga Sunshine Coast. O le ua push i le atunuu, i le tulafono Queensland, e a mai ia le loku sa kangi ko Kongo e o meo o a onga e a o ai vai se si benga ia o kamala le o pedialo ngai pusinga benga lona lua tatu toyo ile tala le a Samson o ia Samuel fa mai le mumo Samuel na ta upue e momo ngai ta uai ole mta upo luar fa upo sfuma fitu ole fa ngaula eli a o mai tanga te faile la tou e avel foa fa mal tu spa ia e o akula wali ia ave kupe ole nganga lea ole nganga fo ile e te lo ai wa ngai oi mai pe alu pe afa pe olai e ngau kupe kaka e ngau tupele tangata ona o pelialo. Ai te me te lo o le nganga foi lea e makua i manga o ai te whaia me se sei kupe. Au mai la le, atu mai la i le lotu. O le nganga lea e mawhai o na whaonga ina tangata i le lotu po whaife au foi po tangata e wa aia mea lotu la tau te ngau ia tupe le lotu. O le si foi mea, o le nganga lea e mawhai o na tau fia le tangata mai lona foai. O isi ele ave, o le mea ngai te whaalongo isi wha mai, ele o koe kali, ele o koe kakau le se furua i nge vai kaimi. Tala isi. E wha mai le si ore se furua i ngā ngaka i aso la. A o aso ngei, ele koe kaulua se furua i. E ke whaalongo lo isi kaka, ngā ua e whaalongo i a perialo. O langa susunga ngā ua kaukala. O le mea lea, ia tatou soani i tangata e leo malamalama, leanga o ke mongi en whainkalkal ngoa mai ai. Mea ngā iei teimi e ke whiu e kauku leilesi, ma kua i mau ale le mawhauwhaunga. Aisi a, mga mier kiriva. E ke kiriva lor ka ngaka. Ia ngā wākulo lea, wa umana ngau i kupe. E sauna le tama lea. A e fia i loa la lea, nganga lea mafuai, le mea lea o le idolatry por kulei ese lea tua, o pelialo. A e fie loa lea nganga e sau e ngau i kupe, o pelialo. E loa, e ngau i kupe fo i kaka i kongo loko. Langa le awali ia, fa mai le tuspa ia, e o mai tangata malato taulanga, ai ola vahenga lea, e ola awali ia ave kupe. O le mea lea ngata ua i fa mai o whanau, they are the sons of pelialo. O le mea lon tolu, fai mai la ia ile fai upelua sfulu ma le lua o le mumua al Samuelu o le unapta upelua. E le ngata ina ngau i kupe characters o le ke mongi lea. Ai fai mai o mai fafinye o isi fafine o mai le lotu. Ai ola awali ia momoe mafinye. Sexual immorality. These are manifestation o le anganga lea. O le mea lea o le adultery, ma le sexual immorality e push mai e pelialo.
E ngofo a pelialo fa mai, ia aru e kosu e sisi o korua. Kipi nga, kipi la, kipi. Fa ivi aku olo maka, fa kami ilo, lo mafau. Vava ayaka i leanga, vava ayaka. Ole kama o pelialo. Ole halau me fa ia pelialo. Pelialo le suafo Yesu aru ese mai. Ia te atu le tia apolo ona aru ese le mai. You submit to God. How do you do it? Mai ia tātou stai le tua. Au stai le na upu. O ngā kuli le o le tia apolo. O ngā aru ese le o le tia apolo. O le mea la le awali ia. Fai mai au mai fa finga le lotu. Ai ola awali ia kakoso. A e vava ai mea ia i se mea olo e iloa. Po o le lotu, po a inga, po o le nuu, o lai kupu ai. O le kamala le lai ngofo ngofo dunga, ma control soro kangaka. Hallelujah. It's good to know, praise God. O le si mea. Fai mai la, fai upo luas fuma le lima. O na ita la ia o le sunga ya Eli. Ua laku roa Eli fai mai lang whangau. Eli. Fai lan whanau. Ua kwa i. Maka ukia lua mele fai. E whaatonu atu la Eli lang whangau. Ai whaalili ira wali ia. They repel and they said to Eli. Makiri kai kaya uska ia kuia oe. O le anganga fo ilea. O le anganga lea e manifest. Mai le mele o le rebellious. Ma le musu e uska i le turafono. A tate ie tai ma authority over you. You see, all this is a picture o le ata o le lotu. There are people sometimes in churches, they always rebel against authority. E makua i, ele uska i whai whiau. Ele uska i whai isi. Ele uska i kami solo whapenganga mio. That is Belialo. And the thing is, for my Paulo, kako ke le o kaula makanga ka whapea. Ai kako ke kakalo, ia ka lepe le anganga Belialo le iai kua. Ai whasa o loto le tangata, ina ia work together. Manatua, o te mana o ia manatua malitala lea. E iai ia le ngaluenga al tino. E iai fo ke mongi. E iai taimi, pe whate ta inga o leita. O tino ia kako ke whika. Ai ele taimi oso ai le anganga o leita. E ika me ke fefe ai. Fefe is not necessarily a demon. Ele o se, mele o fefe. Ele whape o se fefe a o ke mongi. De ai. Ele o fefe umar ke mongi. Whamaila i o Paulo. Timo keo. Ele i wako ele kua se anganga. Fefe. God did not give you that demon of fear. No. E iai la taimi. Pei la o tatum taupu. Nge ke ua whapea. So se kai mea wa e leo ska i se authority. Lo inga wa ya o ke mongi. Ai matala. Fix mea ngā mai Yesu. Fix vave. A lai lua te iai malelei te mai a te oe. A le yo o lua case. Court case. Ngai tu spa ia. O le si mea. O le i le vaenga lea. O le mele o le inu ava. O lo ta uai fo i. Na sau wa umono ta ua na sau hana. Te talo hana i sana tama. Ai fai mai le tala Eli. Eli o ngai ke o ngā. Oi hana. Mai hana. Whawhenga fai mai o leo ke o ngā. Aua nei e ta ua ua se afa fine o Belialo. Langa o le whanau a Eli. Ua ta ua o ata lii o Belial. The sons of Belial. Ia, I think wa lava ngā ke mongi. Ka ko whasosoro aku lesi ali isili leo. Lesi pikongo u lea. O le fasili. E whawhenga e tau fia Belialo. Whato ese o le Salamo. Taunga tatou Salamo. A e loa o lai a fia o i manifestation i o le ti Apollo lea. Kaum kako Salamo talo le tua whato ese. O le aitu o i le ai, e leo se aitu. O le ke mongi longa lua. O le ke mongi lea o lea. Whaperitania o le Leviathan, o le Leviatana. Se le lei o le whaasamo upor ka kalenga whaia le. O ke le whaasamo inga mea ia.
o fiu lo mafau su engi upu Samoa o lafo kulo se tasi fo o matai tāua se faipule tāua fo il tatu atunu. Ia o le ingona le o maua o Leviatana. O ai se si o vai a Leviatana, e le se si o tato, a le la tato tilo, i lesi ke mongi ke le alea. A e fai tau le tusia iopu. Iopu e fast food maltasi. O lo fa makala a koa iopu ki a polo lea. Le ke mongi lea, fa mai iopu. O le ke mongi lea, e la e sau marsami. Fa mai le kal le tusi lea, tala mua a iopu. E fa fea pe mawhai o ngā whangoka inga e sesi ke mongi lea o sa waile. Can we fish in a hook? Ke mongi lea, o ke mongi sau mai le vai. O le te mongi lea e nofo le vai, o le winga o le mea lea. O le ke mongi lea attract ke le anointing. O le te moni lea o le te moni o le whaamawalunga. Demon of pride. E sila maka uki o le ke mong. Te mai asinga vai ngari se. Akai ka ye le ingole. Hallelujah. So se whaamawalunga e mafua o te moni lea. Ai sila i tatou notes nga iei. Fa mai tala tuspa ia o iopu. O le perenise lea o le whaamawalunga. The Prince of Pride. Ia, o le, tala la iopu. Fa mai iopu o le te moni lea, o le mokua i whainga kānga control. O i le mawai i a mionga, ma mawhauwhaunga a tangata. O le mea lea, o Lucifelo, o i ngā amaka mai aile, o le pride o Lucifelo, ngā la inga tuli mai langi. O ke mongi fo i la lea, e te loa i me o tangata fo i e tau e tātou o le fia tangata. O le fia. So se fia, a lot of fears. E sau mai la le te moni lea. E te loa le leia o le tāua o le loto maulalo. Langa le mele o le wha mawalunga. E umalo le wha mawalunga pa uroa. Ia, o lau loa e le tele ni tala e whai le te moni lea. A wā ua tātou malamalama i le mele o le wha maurunga. O le si mea fo i a tāua i a tātou. O na tātou loa le ngā luenga le te moni. O le ke mongi lea. E kau mawhai e wha confuse oe. E taimi e te tala noa isi e ki kau mawhai a e kami aku kami e ke whiu e kuri. E saura sola fo i ngā le pei se iol, e mase se. O le mea la, e whai e le tangata lea, o le te moni lea, e kau mawhai e divide me uma. E kau mawhai e wha confuse oe. E kau mawhai fo e sui le mea mongi i le mea pepelo. O le te moni fo i la lea, e te tau ngā tātou loa. E i ka ngaka whapea, e i kaka fo i e le kai say sorry. Wai e whikau i man kaka whapea. Ki ngā, o kaka i ke mongi whapea. Ki ngā vai aku la a uma ea, le kai whamangalo resi. Le kai mga ako ilalo. E le kai mga o sorry. E le kai e whapenga. Whai ngā lalkama. Kei loa. Ia, wa kau ngā ese fo i lea mea po i tatou. O le tā ua, e tatou te loa. O le kali alkama lea o le pride. O le whamaulalo. O na whaso solo mai la i e lesi te moni lona tolu. Lea e ta ua o lo e kako note. O le mamota, e leo se mamota la o se se la le upu lea. O le mamone. Amene, mamone. Whamai Paulo, e le kongeki Yesu ma pelialo. Ai whamai Yesu, e le mawhainga au ngai le tua mai, ma mamone. E le mwhainga au na, you can't save two master. O le, ke mongi lea. O ke mongi lea e controllinga tangata matupe. Kai kusa ma pelialo. O le ke mongi fo i lea. E nā te pushinga le mea lea o le manga o mea. O le greed, the spirit of greed. Greedy.
E matau tia fo ile le tala le mele o le mamonde. Ile whaasolsolonga lou ilo o le mele. E mwhai o na tato wō lava i le loto ma mamao le tuspa ia. I le mea, i le taimi o papelangia, e oa i le taimi o le olo i papelu. O i olo o iai origin o nei te moni whapea. Ai, e leisi mea la kako wō ma maufua iai. Tu mai whawhai ngō fia le tato wasole nei. O le ke mongi lea, e ngake wha matala i tangata le controlina, o le aim fo i la le te moni lea. Ia aua lava ngei a vea kupe le ngalue ngale tua nei te iwa manu malo ina nganga o tangata ele o leilo loa. E tā ua fo i la le tato malmalama. O le ke mongi fo i lea. E makua i le mga oa e wa ai o whaola inga sa tangata i tupe ia e foa i kalesia, i lotu o mo le ngalue ngale tua. Te moni e pe ona tā ua e saufa mai e le te tau ngā tato foa, e le te tau o ngai ke le lava o mea. O le ke mongi le sau fai ate oi, ua lava ngā lai foa i fo isi. O le ke mongi la lea, e sau pe pelo i tangata, ia control au tupe. Whamaila i o Yesu, e le mawhai ngai au ngā ia i le tua. Ma mamone. Tau la ngā tatou malamalama. O leo ma ngā luenga fo mai e whate moni whapea. Ia tatou loa o na whai o na tāwhia o le fasili. How can you stop mamone? Whawhenga e kiri vainga le mamongi. O le mamongi, e kere kau whakarisi e whaise kalo. Ngā alo waku al whale lai ke lau whamaongi lau sifuruai, o le asurangei, o le amakua i o whamaongi sifuruai. That's how you stop mamongi. Ia ele o mamota, o mamone. Ia. Tithing and giving, generosity can stop this. Ia, ele o toi, la le umitele le tatou matau pufo i le nei asu. E mana ia lo walu le fale ua iaiso malamalama fo i. Ia o mai la ia le nganga leo le Jezebela. Jezebel spirit, o le tete le i o ngei matau pu ngei ke mongi. Ele lava le tatou aso e whamatala. A le mea leo le Jezebela. Wa tatou malamalama le tala Jezebela. This Jezebel spirit e controlling a tangata ko e manipulating a tangata. E kai mi fos whate ta inga, ai loa ele nganga le se mea le leila wa plane fai. E aluaku al kamale kau fai mi miloa. So se mea le leia, e mi miloa ele nganga lea, ia auange i kaungu me le lei. They control and manipulate people. O meo mea alofa le nganga pa ia, o kele i o kama ia lai whiwhiwa ia, e o mai whaase se, ma tau fiofi, ngā luenga, ale nganga pa ia. O le si anganga e kongeki iai o le nganga lotu, the religious spirit. Ia, o le mea la ia tatou loa le asole nei, o te loa, ua lava ia ke mongi, maali i fai, o li sili ma fai pule, to give you an idea, o ngā luenga te moni ia. O le si vaenga e tatou, tatou malamalama iai, o mea i o angelu, o ave fe au le tua. O ke mongi, sa angelu au le ke mongi. O ngā luenga, mai o e whaalongo i whai ngā ke mongi. O ngā luenga i e whai e angelu o le tua, i le tua o le malamalama. O lona winga la mo lo sila fia. O angelu, e send mai i le tua, e te tau whaelanga e discerninga, pongi ke mongi, poni angelu. E te loa la o angelu. Ona lai ua amai e le tua angelu, la tau te whailo mai le finangalo o le tua mo oe. Amen. O le si vaenga o nganga o tangata, e te loa le nganga o le tangata, i ngā luenga e whai le tangata. E ei te la whaapupu atu lau tala lea. E kei mi e kaka o le kōmumumu ia, o le whaikakala ia. O mea ngā, e sau mai tua o nganga ia. Critical spirit, e whai kio. Komumu, la o ikala, whaikakala, gossip, e sau mai ke mongi ia. Mana tua e ei taimi e le tau e tātou o vaivainga i tua le tino. Yeah, there's a natural part of that. Ai a te tala lo e le tangata, ia ngā luenga whapi e mongi o mai, ia ngā mawhakia lo le. Ia, o le si vaenga na iai, o le air, le atmosphere,
Ia masangi anga I loa te whalo isi keimi ke laku kongo se fongo, esi alau whalongo, isi keimi o kwa I maanga ia while mua se mea, isi keimi ma kwa I onga se mea, ia na I loa la ia, o le mea o lo iai le anganga o le tua, ma le mea o iai le tia apolo a. Mai le tala tuspa ia o mea o iai le anganga o le tua, e te langona lava le a, saul tonga, e te langona le while mu, e te langona le fia. Ia ua whai wina I le tatou mata upu le nei aso. O le vai aso lea, o le a whai ua le tatou a onga. Le au tala noa I loa la le deliverance. Amen. Masinga a koa, whakoa o le deliverance. E o la le vai aso lea. Ia ngā o keu a le mea wa kaunga ko loa kilipa. Wa I loa le mea o somari ke mongi, wa I loa ngā luenga ke mongi, wa I loa su ele anganga po fesa wai po sa angelu po ke mongi wa I loa ko nga ke mongi o le mea la ta u le vai aso lea. Some tips, some guidelines on how to go ahead and kuli da ke mongi sa. Amen. Ia ua fai wina I fo le tatou sauninga le nei aso. Mai sau pati mo ke riso le nei aso. Hallelujah.